Philani mina ni ta mahlweni ka n'wina nyamutlha ni nga ri na mahungu ya kahle vo tala vete it's a prank vo tala va ku no manager u nga endli sweswo ya ni ti voni the calls after that post in an hour that post ni receive call to tala so maka kona leyiwani guys lava ni tivaka in person because now I want to talk and give you the theme his situation hi the whole conference of the story. I know you remember when I started working with Papa Rhulani. There was this kind of an excitement. Yes, I worked with him. Nikarni nkuma aka vufambisi bya leke stylist. Leke stylist nyamutla hitava hiri aka yena aka Xigaza Monday hosted by leke stylist. Hitava hiri a Palms nyamutla Xigaza Monday. Hitava kari xitsutsumisa a Palms la nga tava hirina a host ya hina leke stylist a hlangane na Palms. So yeah, loko ndava nsunguli ku tirha se ni nghena makeni nsunguli tirha na Papa Rhulani like ni tiva from akaya. Yes, then looking at him na ku va ambani na munhu kumbe public figure yo fana na leker a ku ri downfall. Let's be honest with that. It is a fact. A good downfall after we've seen leker a ku ri ange sukoti ku atirha na Papa Rhulani. And he did mention some difficulties that hlanganaka na toho tin'wanyana ta kona ku ri ku holova loko va ri tigigini and stuff na ku va Papa Rhulani a nga twisisi swin'wana swiboho leswi swi tekiwa hi manager. So yeah a swi olovi ku manager Papa Rhulani wa lwa. Papa Rhulani wa hi lwisa. So nyamutlha ni twisa timhaka ta ku ri loko mi twa ni ta mi nyiketa this announcement i ku va ni vula ni nga ri kahle because of I had to take this decision just to protect me, my family, my surrounding, because are my people. I've taken this decision to part ways with Papa Rhulani with an immediate effect from the 27th of March. And I've talked to the family today, and luckily enough, he insulted me in front of them, saying ku nitshame ni manager mani nina xi artist xin'wana ni nga ku xi manageni ni domi ku tlula xona.